Musesia aniwikwatia kwa kana watinda nesa na indino masito makwa nitwa Veronica Siombua ndiukedia na ndiutho chana moko elindini wa kilungu cha Thambalala otondo isiki gukia kila wathandatu saa isu na indino tidhatia ka misitu tikalinda miana elebu ate kwenda kutuma nguta cia mitwano iyo mboka. Musesia ndio utho tukavikie otambani emwe tukavikie kumina maweku alamendini wa mitwano itu na alamendini wa ndusitu. Ndio dhocha tukaviko wewe utambanye mwe ndikiwa na watu ndini wa Facebook ta Mutongoi TV, YouTube Mutongoi TV official na Instagram Mutongoi_TV. Ingiro tumeutumani mukuvikwa namba ya ili 395. Catherine tikalibu ndeni wa kilungu cha Thambalala. Asante. Wati yata. Mati ya nesa. Nemasiona nituwe nesa na uwe. Na nituwe nesa vyo chungo chutonde. Asante. Ito na kibiyo cha kwa ila. Atunondua kutungianga imowe. Asante. Na ando mayosi yeke kwa kicha kukomania wethia ando kukomania kwa kwinondo tita tene wethia ando ni mena wia wa kukomania matukua wethia ando maikosa kiko kiucha kitandani chandu alama tuanite utaundu ila ikuitwa sex addiction na ndi kulia kwa netha ndi kulia yo andu amekwiku kanisa beba andu ulikililite kukania andwa kana kanisa yosete itambia yau kukania andwa mekosa mutuo wa kukomania taundu wa kawaida kana tangedi undu komanana kila mundu akakulia wa mukata na mukanesa undu wa kawaida thayo ni wa kila mundu na kukomania ni kwiriwe kwikingi na wethi andu mundu wa kila mundu wa ndini nitaukwite ni andu anini muno mekukia kiko kiu cha kukomania batena nyamulo ila yailite kana andu etha maitwanite na indi taimo tavanya na tawe munai cha uvomo sio wisilia kanisa ni yosete metala talela yailite kutandu yulu wa kiko kicha kukomania nenene la kunase undu mwenekana undu thayo na ile ba yetina tigwo monde uilie unethia ba yetina siana ni ukia undu wa kukomania andu nimeokia undu wa kukomania ndio monde wethiye undu sumbi na chao ndo ukiwa one kanisa ni nwithi andu no mekata maendie kanisa ni kwaya na no meukomania bo maendie iboyo ni cia kesha na no meukomania undu maiyo wosa taundu muthuku meona to undu wa kawaida undu wikaata undu twa undu lana ilo nene la masa asu kilungune kiuni kana kanisa ni waile kumanya na kuelewa kana undu ni waile kumanya na kuelewa undu wa kukomania wibobo nundu andu aingi ni maemie makanisa maingi ni mamanie kana mama na mala lemefanya tita mene na mama makwitha na ibinda ya kuumana na kuelewa muno undu wa kukomania nundu ni wingi bie muno nasia one kanisani wendo kethia anake na etu mama yo no sita chao ona ni molilwe ni kunenga kitabanisho kana mathabau ndaya ona ni molilwe ni kunenga compound ya ngainda ya na Biblia itu ya ibuku ya sabuli potela imbingi loni siake mwena ndaya na ndini wanza siake mwena chao potela imbingi wa mbingi lo siake mwena mbea na ndini wanza siake mwena chao mwena ndaya mutungi imuvea na taya chao sito yake ando ingi ni molilwe ona kana ona nyumbani siangai na kula kwa kitu makaluma ngai ni kundu kwa kwikata kwa kunewa ndaya na nibona makanisa onde wala mailobika na ataka ni maobo museo ni maile ni kuelewa ni undu na mayuma na kwa ulikuna kwa udhanda undu wa addiction we kwoko na mayeka kuifanya kana mayiki data maiwene nundu medhiwa mawona na maifanya maiwene kana twedi watu yatabanya tuona na tiwasa to undu wa kawaida wende na kuwa ula mundu wa ndine spiritual part of that person ende na kukwa no hivi ya undu ni wa dhanda muno na ni wa dhimbe undu la bataki data undu la batailele waile da no we wasi weni kanisa wa kuelewa kuona kuelewa na kumanakana ni wago na ni withigwe na ni wendeye nundu ona kuno kwithiona mwana nethe tene waiwiwa in rare cases mwana nethe mwetu na mwana nyinya wiwa na nibabikie bandu mwana na nomae kana misuko na chao nomae undu na wethi au wone kata undu wa chao wa kawaida waile kwithiwa na waile ku as in kwende ya thayo ni ho undu ni enda kwasia ni withiwe muno na muno onaanza na makanisa ni mangai na niwo
athukumimanga hii makanisa maingi elders na deacons maile kuona na kiwango cha beba na maitha na ibinda yakala na ndwa wa kunenea maundu andi no makalune manga inundu twae mapikau twaleche kanisa yenyaiko twalecha manga imanyaiko withia ona ula wase wango withandi ni wa mundu wende na ukwa na ula mundu andi ni wa ile kwithakika aende na kukwa na nundu wanzia ino na nundu wa undu uyithia tuinaila tumila mbametho manga itwe na ukunza nu twena tulanga na twena tuwathe na onga hii ende kanisa yake yumelembe wake yina yitena ukunza nu na yitena kalanga na yitena kawathe of which kanisa timu yako eno yakawa kana masumba twena moma kanisa kana masipa lati meta yake AG GTA TCA AIC Muluku Bulaga tiwo kanisa ila ile mlamba metho mangai yitena kalanga kana kaukonza ningo ya Mungu kundu na tule cha dongo shanu magayo matangi wa malekelelwe unde wethela jukumu yito nitwamile chato ndo labateke data pata ile na ndito siangai imbiki ya wiela yombea ela olulu de kama ka totwele nuwe wemekuyata we muumane ko ndo nenda kwazia ige tatangiwa na tatabane mobo musio na tamakaluma atilisto yitwa ile kwasia ae kwa andu maito yeye baiti na itunundu nimeyele ile muno nasa nimeyele ile wewe ona nimaumisie uya wako komania ta kunduni kulako za obetwe kwa mawe yatasu maete mpaka ona mathabau na wewe ona mathabau mayo manenga chao mayo manenga ndaya ando asine mama kwete ni moini ando asine mo atumia makanisa ando asine mama matongo ese kwaya ando asine mama matongo ese jumuiya ando asine mama kwete maondo asu na makwete maondo asu onde mai kuosa unu taundu waka wada taundu wende na kwana nga kisiao kila kibaiti na itu nacho ni chocha ile lakini kichao tuchaka kikaume la kiti kilika na chaila ndo wamedo manga sio mbua woni wapatia ti makanisa onde bala mabika kula kuonda kusaweto kondo wathe manga ikukombania na kula kwithia ona mwamba wa itikilia la mago ni maelene kumana undu we bobo na undu ne waguo na undu no thanda ye na undu no naekie kila bandu bonde withia wathi no gosu kila bandu wetu kisatu memene wathi no gosu wetu kisa kila bandu bonde wathi no gosu na inde atende mawe ya wangai mondane wangai olane kuitha tulondu twangai ni twaile kwitha tumanaka na undu wekuokwo na twamanaka na wekuokwo ni twaile kwithi wana ibinda ya kumanda doctrines sia kumanisia andua yulu akinenga kunenga meyo chao kunenga meyo ndaya kunenga makaluma ngaina ya kunenga kula kuonde na cha aseimo ndaya kunenga mwana ninya chao ndaya nati mama nisia yulu chao kumilika kwa undu wa kukomania na maima na ngai ndini wango na ndini wabeba mundu isio mbwangu ya ati umisi ya kendo waye nundu undu ndikile kwa andu maitu mamuika pio kwanza undu wina andu maitu mamuika andu ame maskulu andu ame colleges andu ame universities andu ame utuma sei mo madelelwa andu ame utuma sei mo manda madhoite mitwe undu ndikile muno na ngea yeyulu kula mai na no seo kwitha tema manisa kana maundu ta tima seo ndini wa madhalimo nasia umisi ya kindu waye we mwetu utesene na ukomwa ndisa usembania na ukomwa inde we mwetu kala kana mania usuna kajekata kayulawa the moment wa mana usuna wende na usuna na we usuna ai we said ya sema nisioneve no wende na usuna kula kwithe yake ti useo kondo unaza umisi acha bati waye utake ya ndisa umisi ya musele waye kana matuma kana maluwe kiata waye na kondo wa makanisa mangai alame bobo ala tuna moyo bindani sio taje na tete mawe ya mabwangai titane kisiao kinundu ngaya endongo zendete ungo wago sio mbuga nikana paka atabanya mawo musio paka atwiki mawe ya wangai baka atumia matona kuonga mawe ya wangai waise kisiao ki ndini wayu na kinzia wewe tina bitonye kitata yokete undungea yendetwe atabanya mawe ya wangai to amakuye bakapyo kuli na kwetana andwa mamuika kwisila seminane kwisila youth conferences kwisila maundone mind kunenga madhabau ndaya in the 21st century
kisiao kila kiti na ituchukite ni kutonya kwitha kutakoneka andu makungamia ndeto ya Ngai na ulago nundu mosie nai tondu wa kawaida kukomanya tondu wa kawaida tula mundu ndeu bathukania kisese na malandi wethi akwate na mundu na mutumbu mwau tu taweze la kidini wanzi usino mai na ndenda umana kila kwina bata na choni chao ni mbesa kondo au atabania na atege mawe ya wanga itose iwe yoyo tawe ya witu twitane yuthi yitu ilate nayo nundu ni ngetha na nindi thati we ni Ngai moko ni make nikana tumitethie na tumie na indi Biblia nitu yati kaumio talo ndewa methoma Ngai na mwini ina kulia nimeana au nimandite na nimeana othe nithaeje kuni kwa mumaitha kwitha we addicted maundu ni ma sexual ni kwa mumaitha na ni jukumu yitu tateithia mawe wanga ikwitana nethia nikana yumile yailile nawo ni we kanisa with the wailile wina atongo ya tumanu atumea mese kuungamia we wanga undu la vailite shongwa naende uni waguo naende no withia matukwa ona tumamuika kana wanake mamuika nimesiki Catherine mume wake ni nganya na nimezine saki mume usu notwanite naye na kibeti na wethia kamwele tukaune kenda ula mume wa Catherine wisa ni gwa wethi na wiba thina wiba kula kwi muika maitu matekwinenga ndai ya thina wiba kula kwi muika maitu muno mate kunenga undusu wa kukomanya ndai ya nundu wa ile kwithwa wandwala matwanite nditha ndikulia ni chauki kuothothea kana chauki utuma andu aingi mosa kiko ki cha gukomania taundu wa kawaida wa kila muthenya sombwendi songela bauba tukwitha maisembania na umemene oese ne sanu twanite na nowe yobe obobo na ndesa utwa kwakwa yani aende na kwiyobe ani anola mume akwa na ndesa utwa kwakwa kingi kila kiusemba na kiutuma tumaituma lika ni kwane ya muthemboyo ni wendi wa mbesa ni wendi wa mbesa na Biblia nini utukanya yuloa chao yuloa wendi wa mbesa Biblia yetu ya wendi wa mbesa nicho kitina cha chao chodhoku na nundu wa wendi withia mundu enda ikala standard utabitia ase imake matamiona na eva ya chuo yethia ni wa kusembanetie na ume ni wa sembanetie ene na atumia mene ni wa sembanetie wethia kilanga ale ya ngama wethia wageshi obo kilanga ale ya ngama wageshi obo kilanga ale ya ngama wageshi obo nenda upia wendi wa mbesa ni wo tuma andu maitu na muno maitu matenenga ndaya ndini wa mikalile ni yo ya pikala ya kila muthenya na nundu wa mundu eno au kolongia noya ona ndei saida na ibinde ya peke hesabu ya hesabu ya kutoa kana peka pake asemba ni tenola mume asiombua asemba ni nola wa Catherine akasemba ni nolongi na kilo semba ni tena sio na chomuno ni mbesa na ende kwa maitu live according to your standard nikano avoid stress ya dayo asante Musaisia ni kwa tene wabikia na kwiyiwia maundwala mekubikia na kuothothea kwithiwa na wendi mwingi wandu kukomania ona matatwanite ni kwithiwa kiko kiu ni kithiwe kila bandu na wethi wandu maikunenga ndai ya kiko kiu cha kitandani nani Musaisia voni votu kwamba kwata utandithia na ndi neti no kwata utandithia ni tukwendea na kilungu kitu twende na kumanya yulu wa andu undu mosete na ubudhu undu wa kwika mapenzi kana undu wa kwika kiko cha kitandani